Lobi brada nanga sisa na ini abribi fu Jesus Christus. Meke gado genade nanga vrede de nanga unutide. Tide udena ini abuku fu Johannes, chapter 2. En yaso eluku pe Jesus gonawang Trow oso. We begin nanga vers 1 nanga 2. Atakina di fu 3 day wan Trow oso bende na inikana fu Galilea. En da mama fu Jesus bende dape. En de bekari Jesus nanga hem disciple fu kom na da Trow oso. Akan wel taki a Trow oso ya a fesa beohori moleki one day langa. En aini vers 3 welesi en di den pe mankeri wein. Da mama fu Jesus ben taki gehem taki. De no abi wein moro. Dan wansani komiti den. Wanshen sani pasa wota kenso. A dingi sandebe abigi sama fu dingi a konkaba. En efu be holi wansani. En sama ben kon lukuwi. Kande den komo po fawe. En upoti nyanya anga dingi useka giden sama. Ma wa seka sai. Dan kande son fu den sama. San kon sido angawi. San kon nyang en dingi angawi. Da wina abi fu giden. Akaba. Isi abe ode wansotu shen sani. En mi wani taki wansani ya aso fu wein. Aina Bible. Dan te awotu wein skifi dape tidede we paksei alcohol. Ma te ye leisi aina Bible. Da ade krin fusi taki ana altijd ai taki fu alcohol. Ik kan si disi aini pese ke Lucas 5 vers 37 tanga 39. Of je kan go aina Oru Testament na spreuken 3 vers 10. En a gebruik awotu wein. Ma esi taki soms ai bodul sap. Dus sami wani taki anga disi. Tewe luku atoli yaso. Da wam denki taki o den sama den diringi wein den kondrungu. Da Jesus gona wasotu gon tapusani. Peden sama e dingi e dungu wasotu ligei yayo libisani. No wam pakse guanda. Aina Bible te je lees awotu wein. Da soms ai badul anga alcohol, soms ai badul gewoon sap. Dus voorbeeld, aini Lucas 5 vers 37 tanga 39. A gebruik awotu new wein, dat tibe ode sap, anga oru wein. Dat tiode awansabi alcohol asidong. Da ube leesi aini vers 3. Taki a mama fu Jesus kontaigen taki, de no abi wein mo. En aini vers 4 we leesi. Jesus ben taki gehem taki. Umang, sang mi abi fudu nangayu. Mi yuru nodoro ete. Aini Lucas chapter 2, vers 48 tanga 51. We leesi fu wansani di ben pasaini Jesus libi te ben yonku. En leki wan pikin we leesi taki. Jesus ben saka nema anga empa ondo. Ma aini a tekst ya. Dan wansani kon kenki. Kande na a leeftijd. Want nu a konde wan volwassen. Of kande na a woko fugado sa a teke. Dan emma na itaki gemo. Emo furu a fasifa piken ya so anga lespeki a piken. Ma toku a so itaki anodene ondo mo. Emi wani we fu pakse wansani. Te we sefi e gona gado en we begi wansani. We aksi we suku yepi. Tata gado anodena wi ondo. A wi dena hem ondro. Dan winai musweng ma we begi aksi suku. En anga lobby wi tata e giwi den sanisa wi fanodu. En a heri Bible eleri piking fu abi lespeki giren gansama. Vanaf Genesis da we lezen Exodus tanga Jesus sefi betaki. En later aini akeli ki sefi a bentaki tutaki pikinenge mulespeki den gansama. En mi awani go fara tumisi makande ook tu. Dan wan piking abiade ai ton wan volwassen. En dati e chai wan kenki.
En mi denki foral efu a piking anode na ondo en panga mataki na de esorguen. Ma en sefi kontampu fen eki. Da wan verandering ekon. Aina relatie dati. En kan de soms ook toe. Wan suma mumang soy empa efuma wasani toe. Kogodo aina tekst ja so in Johannes kapte 2. San Jezus ben piki ataki aini vers 4 mi juru nodoro ette. Da mi wani fupak se ette wansani fosi gomo fara. Kande soms tewe aksi gado wansani tu. Da ayuno do ette fugado mugiwe asani. Dan sang. We mu wakti. Da we lezen aini vers 5. Hem mama taigi dem dinari taki. Ini wansani disi ataigi onfudu. Du dati. Dus ameke Jezus bepal apoti asani aini Jezus anu. En kande we kan taki tu asaka hem srefi na Jezus ondro. En we tata asende we fu begi en fu aksi en sani tata gado. Ma kande soms dan we sefi e wani bepal gigado sa amudo. Gado aso asani mu pasa. Adisi mdugi mi en na attendisi mi fanoudo asani. Ma we sefi mu mantaki anosa mi wani masan yuwani o tata. En te Jezus e bepal dan we mu abi pasensi. Na Jezus mu taki sa mu pasa. En te ataki da we mu giesi. Da we lesi aini vers 6 nanga 7. En 6 stong watrabari ben seti dappe. Leki den ju ben gebruik fu krinden srefi en ibri wan fu den ben hori 100 liter watra so. Jezus ben taki girem taki. Furu den watrabari nanga watra. En den ben furu dem teleki da tapu. Asani di Jezus sende den fudu yaso. Kande den woko man bekan taki. Na wen we abi fanodu saide ye sende we fudu wan helemaal ta asani. Kande den kande ape e pakse taki. San Jezus odu nanga awataya fu ye pianga wen. Wo moksi awata anga awen san fika da u mekaton den. Ofu wo poti stropaini. En mi denki aini wi libi. Kande soms gado e sende wi fudu ansani. Sang winai kabafustang. Ma asani di wi lesi aini vers 7 ataki en den be furu dem teleki da tapu. Den giesi. En den dueng bung. Den furu den helemaal. Den be kan lesi. Den be kan luku abari dan den taki. O akan teke ete 5 liter. Ma meke wi luku fosi. San Jezus odu. En so wi mudu sangado soiwi alwas wi na ikabafustang. En wi mudu en bung. Dan nou Jezus ook giden wa opdracht. En in vers 8 we lesi. En aben taki gidem taki. Kisi watra komo ponou. En chai hem go na da fesi man fu da fesa. En de bechari hem go. Jezus sende den fu chai. Ainia wata san de be poti ainia abari. Go na a fesi man fu a Trow fesa. Fu meka man tesi. Kande mi be wani twijfel. Taki. Meke mi fosi tesi no. Pe fu mi chai go na a fesi man. Ma, dendu. Aini vers 9. Di da fesi man fu da fesa ben tesi da watra disi ben tron wen. En ano ben sabi pe a ben komopo. Ma dem dinari disi ben kisi da watra ben sabi. Da fesi man fu da fesa ben kari da breude gom kom. En a ben taki giem taki. Ibri man seti da moro bon wen na da begin fu da fesa. En te suma ben dringi furu, dan den wan disi no desobun. Ma yu ben kibri da moro bun wen telekino. A fesi man a gafa wen. Ataki disi na mo bun wan. Ataki den ta sama. De chai a mo bun wan konfosi. Te sama dingi
Dan pas de chai, dan mo minder kwaliteit wang. Maar Jezus, sadu, adua hoko bung, en aduen mo eke, aduen passa, sansama ben verwakti. Abende amo bung, wen. En mi wani ufu pakse wansani eifa. Aini vers 9, da we sit aqui, a fesimang, a no sabi, pe a wen komopo. Maar den dinari sabi. En mi wani ufu pakse taki, te gado duansani. Furu leisi, dan furu samana sabi. Kande gado duansani gimmi, ma kande ta sama nosi. En kande den si ma den no fustan taki o awansani gado duape, den si anko won, a fesima a sabi. Taki, a wende a dingi dape, na Jezus ben duan wonder. En zeker na omeni sani gado edu, en grontapu na isabi. En mi wani ufu paksei, e ke fa Jezus do asani aso, passa sanden sama ben verwakti. Abende amo bungwen. So se fi gado kandu sani aini wilibi. Mooi kesa we paksei. Aini a Bijbel, aini a buku fu Efesi, kapte 3, vers 20 nanga 21, we leisi disi. Ataki no gi hem, disi kandu tumusi moro furu, leki wika aksi e fu prakseri, so leki da krakti disi de roko na wi ini. Na hem, musu de da glori, na ini da kerki, doro Christus Jezus, doro ala dem yari na wi fesi futego. Amen. Ataki hem disi kandu tumusi moro furu, leki wika aksi e fu prakseri. Engado kandu moeke we paksei. Moeke san wi aksi sefi. Na mi waniwi fu paksei ete wansani. Ya so Jezus agona wan Trow oso. Pe waman angawa uma e Trow fu sete libianga den sefi. En di gado ben meke libisama. A meke waman en a meke wan umangien. En a meke aman fu Trow anga uman fu libi anga uman. Fu den tu mu sete libianga den sefi. Fu hori anga den sefi wawang. Fu lobi den sefi, fu libi buanga den sefi. Fu meke pikin, kweki den pikin. Leri den pikin a pasi fu gado. Wan oso anga wan ma, anga wan pa. Sa e sorgu den pikin kon, e kweki den kon aini den sani fu gado. Na wan moi sani. Ma na wan sani, di anai pasa so furu. Den yonku sama, de abi vriend anga vrienden. Vanaf yonku. Den boy, anga den meisje sibi anga den sefi ma. Den notaki anga den bigi sama, den notaki anga keliki, den notaki anga lanti. Den not Trow. Na pisi de pisi anga den sefi. Engado, ano bon aine ai akayen wan sondo. Akayen hurudu. En den yonku sama, den ai wakti. Fufende wan bon wang. Ma de luku taki, de lasi. Dan de dosani sangado no wani. En ano bon so. So sefi, bigi wang, so sefi, yonku wang. E dailon tu, anga disi. Dan de fika disi dan de teke awanda. Dan de daikona fosi wan baka. Dan de komopa disi dan de kwa wanta awanda. Ana wan bonsani, a Bijbel e kaidati sutta e fuhuru. En awan sondo ai ni gado ai. Gado meke wan moisani. Di ameke Adam, asitaki, abi wan uman fanudu ne ameke Eva gen, en gado meke wan moisani. Dan, yonku sama, umu abi pasensi. En wan meke didibi koli utaki, ye lasi. Dan le kifa akoli Eva gonya afroktu, so au koli u, godo asani se abe mudu. Meke witaki anga wisefi ke bribi wan, fu trostu wisefi, fu teke apasi aso. Aini mi libi. Soms nanga wan mati of soms kande anga mi pa. Dan asome kisi wan trostu wan fermana. Fu libi aso tu libi aso. Fu abi pasensi. En fu Trow. Dan disi de wansani di. Gado kan blessi. A wansani di Jezus. Kan kwaini fu blessi a libi fu yu. Udona akaba futide. Te tale si bakanga gado wani. Blessi.